Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Bueno. Basari din submit mong resume. Kwalipikado ka. Gagbalin nga driver, personal driver, ken bodyguard. Di ka kaiso na nga babaeng anak. George, adon ti experience mo may panggap iti panagmaneho. Sala nga dito, sir. Mekaniko akpay. Underlying tilugan, amangit ko. Amo ko numayaton sa. Very good. Kayat ka. Sir, ure kayat dak no. Saan nakakayat ti anak yo? Amin nga kayat ko, kat iso ti matungpal. Awan reklamo ti anak ko. Ngayon napimpinas pa rin, sir. Lupati ti anak yo, kat kayat dakmet nga bodyguard personal driver. Kapit langer tayo, bak. Carol, iha. Yes, papa. Di George. Iso di ka barbarong personal driver can bodyguard. Oh, any comment? Any reaction? Pang. Orin saan ko kayat ni sukayat yun. Kung ni George nga lalo manen nga napimpintas no kayat mo. Diyak pinabadasan, papa. Sa akong tuloy baga nga kayat ko. No, mapadas kon. Okay. Inturbigat sa paantig report, George. Alas 6, masablo ka dakat tutoyet. Buwan, sir. O, sige. Deadline. Pinagkaroon, sir. Okay. Irugim to trabaho mo inturbigat. Napintas ni Carol manong nemi, fourth year college nan. Sigun kan ni papang na amo na kanu matag-drive kada damat ta lisensya na. Ngayon kayat ni papang na masapul nga the driver na ngay sumatan ti bodyguard na. Iso ti kakaiso ng anak nga babae kadigiti tadlungan nakdan. Duwa kanu nga lalaki digiti manungan ni Carol nga daanin ti pamilya at daanin ti negosyo. May isang nga businessman, manong name ti ama ni Carol. Ininto ta siyak met tinauna, kada kami nga talong nga kakabsat, duwamit kang babae, manong name di kiti adject. Saan ako nga nakapag-college, manong, ngayon nag-vocation nga course mekaniko driver pa. Adon ti experience ko, manong, may panggap ti panagmaneho. Sud ka po na, italang nga padasak ti agbalin nga driver, personal driver, ken bodyguard ti may sa anak tibak nang ken nalapsat nakalaplapsat na Carol manong sa sino ya saan ko mga ma-inlove ken kuana ngem sang ko ngem padlaw manong naming nga na-inlabak amin nga lalaki kitag duyos ken kuana ngem sang ko impadlaw tabarbaring ko nakno dated kayat na te sang kong ipadlaw. Naragsak manong naming na yung pakamu kada tatang kininanang adan na trabaho nga kas personal driver ken bodyguard. Kagananat kang rod anak ko, tabarbaring ditakan nga paot. Dakil ti sweldo tatang. Kita adaduti mayapuntik kada kayo nanang. Nga maitulong ko kada kayo, ken maitulong ko kada kiti tuwa kapsat ko. Agad panunutin met tibiyag mo anak, gurnong kamet, ito no, danubiam, kahit muntag asawa, di, ato to arabatem. Tuwentang, awang problema. Ulidag anak, say-sayatem nga rin ti trabaho. Alas 6 at akong dito ay manong nemi ket ti gwardya, inted na kanyak ti tulbek, para ti kotse nga maaramat, dapan ko din ruwar, manipo di ti garahe, ket dito ay manong nemi nga winasingak,
Idiaddan manong naming ni Ma'am Carol in Locat Contirida o itilikod. Abing itilikod, itisamot kahit ko. Agabay ta. Uwan singar ma'am. Iri ba nagturong min iti university manong naming pagbasaan na naulimit kami. Numan talyawat, di nakmatalyawan. Nabintas ka talaga manong naming. Nakapinpintas as in. Albasan na manong naming itulod kon uray na. Alas 11 siguro. Kilman. Kapag taga-system bayak, agay-aya mak at cellphone. Naging ka manong naming nga agdaisunan. Babantag lunch. Inuto ma'am. Imbaganit restaurant. Sige ma'am. Iti restaurant manong nami insagahan at tilukaw na nagbali na ka very gentleman. Kabayatan ngo rin or oray mi ti order mi manong nami. Siyempre, sasalita kami. May banggap kaniyak manong nami ti pagsasalita kami. Naging ka nga nasa lugsod na. Girlfriend? Ayaw pa'y ma'am. Nagwapo ka, awang pa'y girlfriend mo? Awang pa'y tinasarak ka kababahay nga nakariknak ti ayat. Idi. Itang haron. Kasi ka ma'am. Awang pa'y. Yung madagar-arim kanya. Nag-ring ti cellphone naman. Speaking, kada dagar-arim kanya. Mabilang. Hello, Marlon? Hello, sweetheart. Sweetheart? Kahit kasan tumalatawag ko ka. Ayan mo. Nag-dress na naglaransak. Alas 2 ti klasak. Umay kan to sundwen. Ada driver kon. Ha? Ada man driver mo? Kahit manungal daw san tubig ka. Tsak lang mo. Baka disturbo ka, Marlon. Okay, sweetheart. Bali, wag toro tumawag. Ha? Nagsarita kami kanipapang mo. Siya ka talaga tikayat na. Tagasano? Your ore ko lang ti pag-graduar mo and then nagkasartan ton. Gabot duatan ton ti mang-manage ti negosyo. Sige, bye. Dagay mo nakasagahan ng mga asawa keng ka. Diyan kahit ni Marlon. Sino ka natikayat mo? Sabi ko masalud-suda. Dahil ang tigit order ta. Makantan. Ang bastante pagkaladaw, manon nami napangkon yung tulnod. Isuna iti universidad. Alas 4 iti romuar. Nagkakita ka din, ma'am? Hintay timon. Dahil nagkatangin. Iti nakagerahiyak. Iti mall manon nami. Orayin ka lang ito, ma'am. Kuyugan nak. Di ba bodyguard nakpay? Sige. Gabot pasari umuna pasari maudi, ket umuna isunak maudi ak. Ma'am, mabaling nga kibinang kalatan. Kinita na. Inig ka magtima na. Naglamuyot man. Let's go. Kung malano din ang amo kibinin. Di ba? No ikayin mo ti may isang tao kit kibinin. Sorry. Amang kunak no pakabasulak. Nadadagayam nga basol ko ti. Saan ko pa ng kibing ka. Wow, bagay Kung nadagit lalaking masabat mo. Yung mga kibing laing pare. Abi nga di mo akbayan, tadubyan. Guwapo kin napintas. Bagay na bagay. Manong naming inakbay ko isuna. Kinita na. Imbisa nung saan mo misa. Napang kami manong naming iti lugar nga paggatangan na kaya tagatangan. Katsi ka, anak kaya't mong gatangan? Hawan ma'am. Kaya't mo ti mangisibro ti sapatos, daan ti sapatos mo. Ijay manong naming inaalan natin nakangin na. Dito ang size mo? Patas mo? Ma'am, awan ni gatang ko. Iregalok keng ka.
Anak man pa birthday. Abay talag birthday ti Marigaluan. Among George, singabay lang ti magusto kang driver. Ken bodyguard ko. Kanusto ti kunada. Guwapo ka. Agbagay ta. Thank you, ma'am. Sige, gatahin ta. Sa ito magbayad. Isuot mo itan, ha? Eh, isuot mo itan. Tadat sapatos mo nga dama. Isuot pa bungon mo. Kasta nga ron tinapasamak manong nami inakbayak manen aging gana manong nami nga nagsabdek kami. Uray nakalagdad to yun man. Tinakalan ti kotse. Sumuro tak aging gana dyan ang parking area. Sige. Manong nami, idanda kami ni ti unek ti kotse agad andaran ti aircon ng jak pa pinataray. Idi na biglaak manong. Inarakop na sana inagkandi kini bibig ko. Ma'am? Carol? Siguro, ibagam nga isgela. Siyak paenti mo na nga nangagekeng ka. Ngim, dahito tinagsak ko. Diba? Kung na nipapaking ka, ano niyamin ti ibilin ko kita raminem? Carol, siyak matpakarik na ti ayan, diba? Sana ka may kariti sa lusod. Do you love me? I love you. Love is nothing without action. Ha? Love is nothing without action. Iparik na. Manong nimi, oray pakataya kun no pakabasulak man da ito'y kunat. Hinamalak mat dagidibig na itinakapapakot manong nimi. Oh, Carol. Oh, George. Let's go. Inte iti beach resort. Iti amyanan. Kahit ko sa dyan. Sige, let's go. Medyo pinartakak tinagpataray manong nemi taabutan mi nga sampay nga dimnek ti ini. Iti ba yung nga beach resort manong nemi na pangkam ti open cottage. What? Kahit na kano, tagpag na. Nagpag na kam nga inakakbayak, ararakupek, nga nagsubli kami ti cottage, manong nemi, isumat manen ti marakop, manong nemi, nga muna nga nangagek ka na bibig ko. I love you, George. Carol, numamuan ni papang mo dito eh. Siguradong papapatay nak. Kinikatan nak. Di ka di nakasakan na nga lumaban. Uray pakatayak. Ilaban ko't pa nagahit ko ka. Uray pakatayak, Carol. Aging ka manon namin nakigtutak inibagana. At the hotel na ito nga beach resort. Let's go. Ito hotel. Carol? Oh my God. Kahit kung ma-experience. No. Ha? No. Saan nga mabalin, Carol? Agradwar kan to pa lang. Sa mesa. Respetaran ka. Diya kaya't nga kundawayan kinalupoy mo. Amo ka masulsulso ka lang. Iso nga wag. Talaga? Di mo kaya? I'm sorry. Di ba, kuran ni Papa? Nga amin na pagayatak kitong palam? Amin na kayat ko kitong palam? Depende. Kat no, di mo kayat, tumbigat, awang kan, may ikat kan. No isumandadat pangganding mo. Di ka mahawatan, George. Respetaran ka. Kadya kaya na kung tawayan, iti kinalupoy mo. I love you. And I will respect you. Numampay kaya't matibagi, kapikid kan sa anin.
Ngam Jack kayat agbalin naman ng gundaway. I'm so sorry. Kasi ratan, kahit amok nga kahit mo nga ma-experience ka bata, madamang mangig mo nga istorya kang ka may panggabiti sex. Ngam sampay lang ang panahon. Oray pa katayak. Nga magkadkadak. George, adadaman na apresiyarin ka. And I love you, George. I love you. Intulnog ko ni Suna manong nemi dito'y balay da ket nag-awid ako. Ngam ka mo manong nemi. Tigayam napasamak kada kami manong nemi ket aduti nakakita. Nga makamam mo ken kuwana. Huwen. Tarimay sa nga aldaw manong nemi apanagawid ko kuman kalbasan nga naitulod ko isuna pagamuam ta danangig ko nga kanalbuong ket nagasugak manong naarik nukak manong nemi ket awanin di puutak pa nga si marunong nga napasama manong nemi nagpuad puot ko hadak iti ospital dinanang di mangbambantay kanya ay nakaring agaya mananak agaman ti kinapod Diyos anak tarimor amin italo nga barang halay sarag iti bagim awan nagbati tanwad na nabati kumasos taklamon ang mga nusanda nga naispahalin ti biyak mo anak ada ng palto-paltog kanyak awang ka titati apam timay dagi ti polis itay sardam nga maumot pa'y puod mo. Kumusta man tatang kanili hapsat ko? Dada dya balay anak. Awang ka titatapon mga kinarami dita ito'y. Kailan niya tirason? Gabuka di ti trabaho mo. Ada ka di mayat mangagaw ti trabaho mo anak. Nanang, adan relasyon mi ka ni Carol. Hanya? Kat numaamon ni papang na. Baka namon na iso nga kahit nakaapapapatay. At may isang tao nga kararam kang kuhana. Mabaling isusiguro ti suspect. Manong na mi diaglawag at dandig iti polis. Siya akong tinangibaga manong na mi. Nusinot pa matap. Paposible ang kinaramin. Manong na mi tinawagak ni Carol. Imbaga kang kuha nga dak hospital. Nadyak maidrive suna. Hanap ay gayam amo manong nemi nga danang paltugan niya. Kat imay da nga gama manong nemi dito hospital. Sino tatapon? Posible nga ni Marlon, sir. Ni Marlon? Nagtarigagay nga mga asawa kang ka? Carol? Hindi kayo nasuwan dito. Pa, hindi ko mapilang kakayat kung iba ka na kayo. Kada nalimad ng relasyon mi kini George. Hanya? Ti personal driver kinti bodyguard no nagkarelasyon kayo. Pa, iba't patag ko ni George. Iso tirumbeng kabuta mo nagkarespetaran. Imagine pa, siya pa'y tinangkidaw, adan mapasamak ka na kami ng saan na pinatgan. Gabungorti pa nang ipatpatig na kanya. Tinagundawayan, tinalupoy ko. Congratulations, George. Basar ti imbaga ti anak ko. Nakapasa ka kanya. Imbaga ti ka nagiti polis. Nati main suspect, iri pa nakapaltog mo, ket ni Marlon. Tapno matiliwison. Tapno may balo. Tinilayo dagiti pulis ni Marlon manong nemi ket inamin na. Wen manong nemi ket imay nagpagpakaasi dagiti naganak kang kuana tapno isarud konto kano ti kaso. Uno sa ang kunton ngayon uli pa ti kaso. Dagamin ti makaamu ka dagiti gastos mo diti ospital iho.
Ken mangted kam tupay ti kwarta akas danyos. Sa ambulay nga nang ulit ti darom. Ureta nagkarimit ti anak mi nga dinan ulitan pa iti naramid na. Ken awatan nan ti panakapain. Ipatpatig ko ni Carol, sir. Uray pakatayak. Nakasagana kalumaban. Ilaban ko ti panagpimpinating. Manong nemi dakam nga rod iti nagkalay sa kini Carol kalpasan nga nagturpos isuna. Ket nagtultuloy nga siya ti driver bodyguard ti asawak idi manong. Aging ka nga nangipasadagak madten ti bugod ko negosyo, talyer, pagtarimaanan iti lugan, ken pagasambulan pa yan ti lugan. Talo manong nemi dagiti buray in regalo in sagot ni Apo Diyos kada kaming anak. Da magbasag dagiti kaabsat ko manong nemi ket gabutan na danag iti kastoy nga klase ti panagbiag nga paay ni Apo Diyos kanyak nagbalinak ang managtulong. O ano iti sa bulag pa ti relasyon mi panagasaw mi kini Carol manong gabutag pinateg kami. Dahil nga rin ti ababa nga lagip tinapalabas ko nga jak tuplos malipatan kaya nagyaman ak unay manong nemi tilaing mo nga nangibasa ket sapi ko ma dadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti bihag kadagiti padag ka nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Tuyagyaman nga bagayam mo George T. Locos Norte. Thank you, George. Thank you, met kadagitay madamang agbibuya. Dati pa kasalita ni George Kapsat kat balbali utungin kay mangigan into na 12:30 to 2 iti Action Radio DCJ Silawag iti lagip tinapalabas na dito iti may kaupat nga intay pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Nobyembre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta. Kaya iti programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. No madama kayo nga agbibuya, pakishare, pakilike, kaya no saan kayo pa nakapagpalo, iti page ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Ray Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook paki-follow ket no iti mat YouTube iting kay pagkabuyaan iti dayto nga video paki-share paki-like kay nag-subscribe kayo iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Okay. Di kita madawang nagbibuya kanya kita ni Erlinda Estabilio, thank you for watching. Ni daduman pa ni Manang Teresa Balmaceda, Manong Richard Balmaceda, kaya amin kayo. Yeah. Kaya kayo umipalagip, kada kitay agbuy-buya, kada kitay grand finalist tayo, kada kitay agur-uray, kada kayo kadatakal nga premyo, kada ito Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. 50,000 pesos, the abakan ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken, may isang special award nga umawat 5,000 pesos. Intong December 16 nga mapasama ken dato'y palubos ti Apo, awarding ceremonies. Ngayon tumet ti pa nag-birthday, dato'y kang runaan o nang sponsor tayo ni Reynaldo Ray Fiesta. Advance happy birthday. Ayan, ket awisan ta kayo nga tuloy nga dumungeg, ken nagbuya ti lagip ti palabas, ken dumapay nga pakabuyaan nyo tinimutibiyang dito'y Ray Fiesta Sentenciador Award page, iti YouTube, iti dirmanong nimi page, iti dirmanong nimi a programa ken idi kalmalayeng, ay atap no ngimsang kay maumuma makikita kanyak. Mabaling nga mauma kay tirupak, ngam di kay siguro mauma iti boses ko. Yeah, thank you. Hello, kini Leopoldo Abot iti Hawaii, kasabatan kini Greg Taasan Padre iti Italy, ni Ranzen Zendi iti Saudi Arabia, ni Berto Salutre iti Hawaii, ni Emily Larry Sangalang iti Florida, USA, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Richard Morales iti Australia, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Waipawa, Hawaii, kasabatan ni Herna Agresor iti Canada, Brigida Kabanting iti Hawaii. Thank you. Idagtultoy
nga suportaryo iti page ni Paring Ray ken ti YouTube channel na ken ti programa ti nga lagip ti napalabas. Aging kat isa balin tumanan nga video. Thank you for watching.